Kania kadai kedudarshan Mikhalia bani pediang sengabai pi baro asya kani ketup kubor menta kejan mit. Shwaban pai shiki kubor ki babnya ngini pechwa yakimat bakongsan. Kajingkala hakajuk digital kari India dan pa menteri rang bakdu kari ya kajingkala hakip kuor kibor. Penrem ubah lak menrem boy halor kacing thambor ke Assam hala pangap kentu yaki banlong jai. Yang persya kinong de madan hakmat sekretariat halor kacing syak weng chongki. Penrem jur kakong Angela Rangat halor kacing weng yaki nong de madan yaki hakmat sekretariat. Bat kentaj ubak kermen sela bandan cing bahak kam thamai ha ka ken huan menteri kentu ye kecing yarangkat ha pedeng kecing yada bat kecing roy. Ki khubor ki babne menteri rang bakdu kari Narendra Modi ulapen pau ye kecing kala ha kabor digital ke India ha ba ken tho ba kecing kedat no na kecing artatin sha kecing shania ya kecing la ki brio ban nang ban tip halor ki kor ki bor kabala pen kop bor kumba shispa saupau klor ngut kinong shong shnong ula banjur ba kumnu ki program kum ka digital India UPI DBT ko win bat ka ONDC kalala ban penduna ye kecing ya pher ha ka imlang sa lang bat ka yo ka kon kabala pen la ban pen yo bat bu ya ke India kum kan nong lam khmat hakikor digital Modi ulayaro ikicing ya lenti ke India hakachuk digital bat kalalong kum kan nong rim na ka benta ka at manir bahar bharat bat ka jinglap ikicing shem bathamai ha ka perthai menteri barim ubalong ru MLA ka UDP uba lak men rimbui ula penrem jur halor gajing le bor jongki bor penyat district jong ka Karbi Anglong bat ka sarkar Assam ha ka snong lapangam da ka bakam bakalong ka bamla ban pediang kat ba gajing ya penbet puat kadang ya chakman ulama hamjur ba kum kini gijing cha ken wanra ya gajing septiang bat kan kta ya ka yo ka kot jong kinong rem uba rimbui ulayaro ya ka sarkar jela halor gajing kloy jong ka bantem ya kani gajing ya kan at bat ula kentu iki bor banyada ya karep karyang ha kani ka ayom. Areas of dispute. This incident has brought fears in the mind of villagers. Not only fear because fear is something external, but fear when it is happen on the ground, the reality of fear is there. Because what the Karbi Anglong administration, what the Assam government did, which since the talk have been going on for the last 3-4 years, we should wait for that. They unilaterally, they should not do. So what happened, it is condemnable. They should have wait for the talk to progress, and more importantly, a Lapangap area is always a peaceful area. And all of a sudden, in the last 2-3 years, so this thing happened. So the government should immediately seize the matter and kinong dia madan kibala sya weng no na kendai lat kila penlong ya gijing ki persya habar ka sekretariat menta kasngi kila dawa yala ka hok bat gijing tuklar jong ka sarkar hadian gijing sya weng jongki haki bor ka tanat municipal bat ka bor district namar gijing bomdon jongki yaki kot kisla ki babyang bat kila kentaj ban let chong de jing de no hamuda complex hapo gijing alam chong ikong Bailin pertu ibalong kadkhot jong kaseng MEGHALAYA and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association kinong yaki kilara ya kijing tho persya hakaba kilaken tho baka sarkar kalapen Kenya ka an hakaba kalapen shitom ya kinong dia madan kiba kamai jakpo Banong kong ni banyo represent di badai ini di badai MEGHALAYA. Kabatam lang ta pade ya gibamday MEGHALAYA ro. Kidai kita larim. Lalade bet kiba. Lalade kinong song ni. Ituro kidai kadang ito ho kay banyo. Kanray ka sarkar pada ka mampuslat ya kata. Bat ka kaway ro kadai ka jingmi ka jingya kumar banyi menin.
kajingwan jongki lalong kum kading kamjai chu ka kampamban jongki kadai ka bakala mu pani pendek ni kajingwan jongki namar ba maki hi ki thau ya kajing umar ndai bengi thau mangi mar ni lei kambang nado nong kam jitni ro namar ba dadan kono meeting ni ada ka shithi bangi tho daga shithi ngi ya kran mar khmat daga tin mo ndai maki pada kisu hela daga tu kamai tinggi ni ya kata kinwan manle durbor menin kani ni larai ya cuma dalam kakak dia keren mar agensi yang ngiro ini rai kan ya kat divisi kumno ini pendek kumno ini pensaidin kumno ya kata ka bakakam ka bakilale ini pendek yang fashion kamu siap tek hadin ya kata ngampat nang manrai mentah dan anda la dapat ya dalam kakak mar agensi yang ngila China la China kemudian saya rasa tadi dan saya pek hadirnya kata Habakren Shekilat Pathai Kubor Hakapor Wepen Long Egajing Yaki Hakmat ka Secretariat Kakong Angela Rangat Kabadai Kanong Aibut Chong Kamikalia and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association Kalaken Tho Yak Sarkar Halor Gajing Weng Yakinong Dia Madan Hakendailat Klem Dadon Gajing Mirjing Mun Ilapen Bana Bikinong Dia Madan Ken Salit Pai Shala Kidukan Ban Shimti Ala Kitiar Kitar Bakila I Bat Kila Maham Ban Penlong Gajing Yaki Kabakhamjur Ladakim Pediang Yagajing Dawa Jongki Ikong Angela ila pen remru ya karai ban pen kenria eki Shamuda Complex. Municipal authorities, but naka urban authorities, kot ika fund. Ya kan! Ya kan! Ya kahok! Ya kahok! Pentrikam! Ya kan! Pentrikam! Ya kan! Penhidawa! Ya kan! Pentrikam! Ya kan! Aku officially Urban Affairs Minister ban ong bak khot ika file na provision. Aku officially Urban Affairs Minister ban ong bak khot ika file na Provisional Town Building Committee but naka municipal authorities but naka urban authorities khot ika file sama nadu arus hajar kan rayo nang bakin sungko kani gadi kanong rim do kani gadi but kamtam bakin tip kishiti ki bangia tho hakin kisni baladep ban kedau babali kadon bajing ko aba rekam babali bahapan kembali tapi ci syahai kejelai berbawa but hado pakin na pentrai tik patik am nginiai ting me kijing yaki hati harukom ka kumbala ai daka ai ci syahari ni panyaki hado mentari ni la corporate kasata mangiru ba panwan kani na ari na MEGHALAYA ban corporate kasata Dahil dapat sarkar kuat pansin kamu buat hanya kaan ingin non-cooperate. We will have a non-cooperation movement. Menteri ka Sarkar uba longru u MLA ka UDP uba Kermen Shela ulakan taj bakadon kanu kacing bom yas ngau thu jingmut hapo kaseng hapdeng ki khat ar ngut ki MLA halor kacing bha kam thamai hapo ka ken huan menteri ula pentikna ba kam sham ladon kacing akren bat ula kular ban kershan kinu ki rai ki ban sami hadin uba Shela ula penshai ba kam sham ladon kacing bu por ban long menteri halor kacing thali jong ka Shuki General Secretary jong ka UDP ula ong bakarai bakadu kan syong hau President jong ka seng habakren halor kamat ILP bat lentirel ula kershan ni kecing dawa ILP bat ula kenturu ban penlong ni kecing pensngau pat ba halor kamat lentirel bat ula kentu yiki seng san perthai ban ye shimbentalang ha kecing akren. I wish we all 12 got a post, all become ministers, but that is next to impossible. It will never happen only. But to accommodate each and everyone is not possible. But whatever post we have, we are blessed to have it. And for this, we'll do justice to the people by serving the best we can. And this decision, I remember last time, we give a final decision. We give the authority to the president. If he feels the needs to fill up this vacancy as early as possible, he can take a call on his own. We all have agreed for that. I feel not only our party, everyone should come into discussion. If for or against, we can share our views. We get ILP, nothing like it. I used to mention this. It's like winter time. You have your shirt, you have your coat, but if you get overcoat on top of it, you will feel more warm.
But if you don't have that overcoat also with the coat, you can still survive. Kaseng National People's Party Meghalaya Unit Kalajit ye iba Mandroi Bha Kharpuri kum President Batamai jong Shillong City Unit hadien kecing her shuki jong uba tei borlang pathau lapen bana ye kani ha kecing alang balai shimbenta diki he nong yalam ki bakentop ya Professor Don Kuparwar uba Hamlet Sondokling bad uba Jason S Maulong Professor War ulaya thuru ba kani kecing chiet kadai shibenta na kecing persang ban pen klan bor ya kaseng bad ye ki kam ki jam jongka hanong ba Shillong hashwa ke election MDC arajar arpusan. Kalian penembodi belajar jadi Mandroi Bha Kharpuri bagi long presiden juga NPP Slow City. Dekat pengilai Slow City kan ketalut kan spill over baik sabarok di distrik apa state di ki jogging kita menta kalau men di blok in persang man lumban lang biang ki ayu bila lupa di bat ngin yang ya kubor ya ka baka sok apa ka jingalang untuk MVP kelale kana man beri tip bakin susu ba ya ka kam ka kum ka pa kum komen le apa ka jingalang ka MVP kata Hakaway ke jingja basngusi balajahan ninjan mit kaway ke samla ka bakerteng ka pernailin karsentiu badang arpau nyau snem karta kalasya penyap hala usamla u bakerteng u Roberto Marngar ha kacaka penyang kali ha pendeng umyong Mairang hakmat ukpa jongka katkum ke chinga thu ukpa jongka baka khun jong u ka penpau ye ke chingkwa banyaklat samla no ha ka ba usamla jongka ulakan taj ban pediang yakani wat hapdeng ke chingkloi banyarap dai ki badon hacan Henry kani ka samla kalaklat no na kacing men saujer bat uni unong le kamboman udon menta hakti jangki pulen. Tangan aku ni oh bentar melaton kecil melaton jadi aku nak kalau punya baklan apa dia baklan dia bab mengatakan ini sangat punya baklan nas jeling kitin nas buatnya jadi lapanya kata tentang nas magai pagai oh yang penjab burung yang persegran dan kasih wan lawan orang buat kenduk kan kita macam kalau dia semua tahu orang bah tu lawan medeng non medeng buat wan kat bedang ya kai benar nak nang lama kan orang yang tak kam paji kan kam kelai betul deh kalau deh ben ailat ko kini kibu be dia bisa kiwe kalau kan sai kiwe ikut bi ka an kan le ko tan ai ka bi kiwe kalau kan sai kiwe tak tak apa Ka Agashwani Shillong kala rakhe ya ka lingkhu snem bah nyau ho nyau bat ke jingdap nyau ho prasnem na du bala seng ya ka da ka ba penlong ya ki program bekerpang Hajas Studio ka ba pen pau ya ki jing shakri da ki posnem ban gen tiu ya ka riti dustur jong ka than bat ki chai ktien ba pher ha ka ni ka si kala don ki jing pen I halor ki riti dustur ka ba pen pau ya ki jing ya den ti jong ka station bat ke jing ai burom na ki ken rem kilendan bat ki nong ngam u cluster head u ba H dingdo ula banchur halor ka benta jong ka teknologi ban penyar ke jing shakri ka station shaki patba ka jala bat shabar. Founded on the 1st of July 1948 and Bafadi also is telling that the first song from Shillong Guwahati was Sir Lapala. It was aired from on the day Shillong. Many has been told by the area speakers regarding the story and all. So on the radio there are so many programs, songs, spoken word, and so many which I cannot name all. But according to the changing of time. So also the development of the technology is that now we can hear the station even in
DTH platform, and also on streaming, which you are having a live streaming of Akashing Shillong. So this is actually how the development of technology also is coming together with the program, also the development program. So this, it bridges the gap with the broadcast, with we the broadcaster, and the public. So now we have more facilities. Shikan huan kin nong nya trok kila weng chubor ya kawe ka kali pulet ka bakang lenti ha ka surok na mamaram shamau lendep ya ka ba la khang ye ki kali he banyat ha kani ka jingja la sakhi ya ki pheutali ki trok ki batanra ki jingker wat ha pedeng ki jing persha ki pulet da ka ba pen pau ki jing bitar halor ki jing bomla ka sarkar ban pen byang da ka we pat ka surong lengba ki durki bala ring ha kani ka chaka la yo i ba ki nong nya trok kila yang persha ki bor penyat ha shwa ban khang lat ki da ki jing wan shu shu ki pulet rap na Shillong kinong shong shnong kila pen pau ki jing sngo kia halor kani ki jing tur kinong nya trong KHASI Students Union Misai Area Unit hapok gajing alam chong u President Samla Sarfosli Rongrin ulai kendu ya u Deputy Commissioner ka West KHASI Hills ban pen pau ya gajing sngokia halor gajing keno halor gajing kendor palat bat halor gajing sam ya u khaw ration ha ki dukan khaw ration ha ka shnong nong misai habashim kia halor gajing uchor chung ki nong shong shnong ka KSU kala pha ya ka dor khas ban dawa ya gajing tuklar bakloi bat kala dawa ban pha tokit ha u Manchester halor kani UDC ulakular banshim kia halor kani. Wan penduk Deputy Commissioner jangka West KHASI Hill Muston halor ki bentan maka halor ke bentan ki nongkong kau jangka nomisei terpershop kilawan ban jor hi keseng te nakaleng ka jadi keseng ila wan ban bu ka jingjor angne hapo office but nakaling ni keseng ila dawa daga magistrate inquiry but ban lap ki jinsya hapo ka jing dina hapo ka nomisei paper shop te nakaling ku isi ula pular ai bat starina jasan ya kani ka lempung la penlong nadu ka arpu pratarik ujeliu hadu ka artarik unaitung bat ka longru kum karensan na ka benta ban yoru shaka lempung World Arm Wrestling Championship ka pen iru ya ka jingkiu jangket jela MEGHALAYA hakari mentangin pej ige jinglong jingman ka sin beneng hatura ka jing kriat ka long arpu sau degree Celsius bat ka jing shit ka long Lipo R degree Celsius kaching ngam ka haw menta ka singi kalong prapo na ka shispa haba phai pat chanong ba shilong kaching kriat kalong khat pra point sun degree Celsius bat kaching shit kalong arpu sun point R degree Celsius kaching ngam ka haw menta ka singi kalong khandai pu pra na ka shispa kat ba ha jowai kaching kriat kalong khat khandai degree Celsius bat kaching shit kalong arpu saw degree Celsius kaching ngam ka haw menta ka singi kalong prapo na ka shispa kala bandon kaching hap slap hakibabun ki jaka hatura jowai bat shilong Shuaban poi sha ka bakut jong ka thup khubor ngi pet biang sachisin ki mat bakongsan ka jingkala ha ka juk digital kari India tanpa menteri rang ba du kari ya ka jingkala ha ki kor ki bor penrem ba lak men rem boi halor ka jing thambor ka Assam ha la pangap kentu ya ki ban long jai jai